وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مولد توود سنيد حندد يتيد ينتري يجول أن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أومون لمن سب يرمن يجول صحابة بنفو وجول إهورة كلا جوك ردينك بجوك نوكا الله جوك ينكن دينا وتابنتنا يماك وجرتا يندر ماك كدي. اللهم آمين. واللي في رنو يلا يرمن نمو هم جوك هاجوني مو أدنى إن ماكو جنلا رسول الله عليه وسلم دي وماكدين في برال دعاء ekon gurdi o du'orayno din odo hadis monen men Aisha radhiyallahu anha filli ko kanko watti wulure temedde nay e capande jeddi bi deftanne fudda jangede nene men Aisha o maki tabiti طيب طيب إذا نبدأ فوق. وعن علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. oɗo hadith kanko watti wulure temeɗɗe nayi e capanɗe jeɗɗi e tati. wan aliyin ittama e ali radiyallahu anhu qala o wi: qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nulaɗo allah o wi anilan o yamirinmi o inni: qul wi'u yo ali wi'u ndeɗa du'o wi'a allahumma hdini, allah fewnan, wa saddidni, hawrindinnami e ko ɗaɓɓa kon. sadad ko fewnegol e laawol ngol tigi tigi. saddadahu ko rewnugol mo ka laawol ka o haani rewde ɗon. allah fewnan e laawol ngol, allah hawrindinnami e laawol feewugol ngol. wa fi riwayatin no e fillaye goo: allahumma inni as'aluka alhuda, allah min miɗo torade ma peewal ngal, wassadada e kawral ngal. huda wassadad no ɓattodiri, enen fof ko peewal wiyeten. kawral at-tawfiq wassadad enen fof ɗon ko wiyeten ko kawral. ara haala maɓɓe kan no sewi no luggi ɓe jogii mufradatuji goɗɗi goo fayre ɗi ɗuuɗa e haalaji luttuɗi. kamɓe hunde ɓattodirde fayde hara yimɓe luttuɓeɓen kañum ɗon ko hunde wotere wi'ata. kono si tawi no wotton ko fanɗi wo ko fanɗi ko seedi tawa yiɓe jogani kum be inde feere. sina ɗum assadad wal huda fayda fof ko goɗɗum. sadad musaddad ko tawata neɗɗo
ka o rewata ɗon ko ka haani ɗon tun ko ɗon woni rewde oɗo hadis ko fillimo ko imam muslim hadis heɗɗo o kanko watti wulure 494 wa an anasin ittami anas bnu malik radiallahu anhu qala o wi'i kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul nelaɗo allah on laatinoke himo maaka e nder du'aji makko ɗin wa maka allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali allah min mi moolike ma torike ma ya dandan min al-ajzi immode e ronkugol ajzi ko fowre fofi tawa gaynata yonde ko nangi wo ronka ɗum ɗo mi hippata ɗum ɗo mara feere ɗum mi ronku wadde andi ronkere ɓandu ne joni ɓandan no fof no ronki e nangugol hunde ronka nde wawde wadde na gotum ɗo no ajis ko ronkugol wawgol wadde hunde nanga tun ɗaata ronka wadde ina ɗum ɗo mi gaynata allah dandan ɗum wal kasali e ngamelo allah dandan ngamelo tawa ɓernde no maayani kala ko kelɗi ko fuɗɗi o ɓernde maaya ɗum tigi ama accito inna ɗum ɗo heyi tawi naato e gere ɗum tawi tampi hoore am ɗumi tata ɗum yandi ɗum na geɓal am no woodi woɓɓe ko noon ɓernde no maayi ko wuurgol ɓernde ko ɗum watta on tigi nanga piiji jani ɗin o gerda e muɗum le haa o hippoya wonde ko on tigi sikku no gaynata few si ɓernde no wuuri so nangi taw yimɓe ina hee ko ɗum yananda a gaynata ɗum koni hono o tertelam o wakkilo ɗo ha o gaynoya fes ɓe ha darale hara ono wakkili ono wuuri ɓernde ɓimmiɗo fellutono o hippata ɗum ɗo fes kono o gayni kala mo okkori amma allah okkori ɓernde wuurunde e fiwanugol piiji moƴƴuɗi ɗin haray moye jam si ɓernde maayi hunde kon ti gaynetala si nelaɗo torike yo allah dandumo bone hunde haray nden nde jogii bone haray nden nde haray ko fotande moolede allah yo allah dandu ɗum o wi wal jubni e kulol reedu allah dandan mi wonɗo hulɗo reedu neɗɗo huli reedu kadi ado gaynata haajugoy ko membini o kanko o dogi ko membini he kori accen ɗum he kori yo ko gonga neɗɗo nayi suusi reedu o warto o hukko e piiji ɗi o tawi yo andi kanko tigi ɗi ɗo no gasa o luttoya e mum na o mugamara ɗon wonde nge wolude kono neɗɗo wona e suusɗo reedu o anda piiji ɗi fof koye koddori allah ko ɗum Khalid bun Walid ɓawi hewti ka o mayata tawi ko mayde ke allah ye ko wiyete kon ke allah ye mayde ni tum o nawni ha o andi ndeɗo no accatamo wayni ha emba hulɗo reedu allah bonni hulɗo reedu e kulol reedu o wi ndaari miɗo waalo ɗo miɗo mayira ɗo wa be'um e ɓanndu an ɗum alaa ka honndu tuggo ka batte barme fi jihaadi ala ende Khalid bun Walid ko nelaaɗo sihimo kon ko kaafa allah lagga ka haa weli sorta ka holgo kadi e on heewaali naatugol e gere o foole naaka l'islam wonaa ka jahiliya tawi hakkunde ko o soppa e ko o tufa e ko hakkunde kaafaaje ko ɗum o sorti e muɗum joni o maayirini si tawi no hara ko weeɓitanagol mayde ka gere ko ɗum warayno ko to ko luttayno kono jaa ko koddori allah si allah hoddira ya luttu e gere a luttata e gere o ɗum nelal maki yo allah dandan ronkugol e ngaamelo e kulol reedu wal harami e nayugol haa wontoya boobo wona fijuɗo wal buhli e nguddan
ɗiɗo jikkuji ɗiɗo fof mo ndaruɗa wata e kon ɗon ɓuri kanude sabu no guddanɗan kadi ane ko jikku mo tawata julɗo fota jikkinorde neɗɗo wona guddo wona yiɗaɗo o woya guddo jogiiɗo jaahu kono wasi nelaɗo mooli yo Allah dandumo wonde guddo pellete Allah dandunomo ɗum enen kadi yo Allah dandu en nan wa audu bika miɗo mooloma kadi min adabil qabri immorde lette gabru ɗen wa audu bika miɗo mooloma kadi min fitnatil mahya fitina gurdan ɗan wal mamati e fitna mayde nden ɗiɗo fof nelaɗo o toriki Allah yo Allah dandumo bone ɗiɗo ɗiɗo si tawi Allah dandiyane bone ɗiɗo haray o daɗi o mutoyke dey wa fi riwayatin no e filla e goo nelaɗo tori Allah o wi wa dala'i dayni Allah dandan teddendi ñamande teddunde foolayde lantami wawata yoɓude ɗum noon kadi ko hoyende goo ta ñawlike tawi mo ñawliɗa on na accayɗo a heɓali ko yoɓira awnay tun hersuɗo suuɗiɗo wonande ɓe liman woni e ɓernde mum ɗen woɓɓe go hakkitande mum ala si woni ha ƴetti ngel goɗɗo holla e ngarlankagal worin hara ala hersa ɗaɗo maki Allah dandan ñamande teddunde foolayde lam wa galabati rijali e worɓe foolugol lam mi wona min foolaɗo ani worɓe ɓen ɓe foolam mi tawa min komi abdul liman galab mi wona maccuɗo fooluɗo wo ko on ɗon mi yiltanta paɗe ko on ɗon mi amanta ko on ɗon mi waccata ka nangodira o min komi foolaɗo ɗum noon e foolegol e noneji ɗin fuu noneji moƴƴuɗi ɗin foolegol ka gandal foolegol ka peewal foole ka kulol Allah foole ka fewjugol foole ka teddungal foole fi moƴƴereji aduna ɗin e moƴƴereji lahar ɗin fof Allah dandan ɗum worɓe ɓen foolugol lam ɗum noon mo foolama hara hande kadi o jeeya hoore makko ko fooluɗo moon ka yaari wo ko ɗum oɗon o yarata rawahu muslim ko filli o hadis ko imam muslim idan ɗum ɗo fof ko Allah subahana taala wawi dandugol goɗɗo ko ɗum waɗi ko ka makko fattete ka makko wullete sabu nasi o dandi haray daɗi hadis heɗɗon o kanko watti wulure e 495 وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إتما أبو بكر غونغو دون جونغو نلا دو نيامو غون ka tambitagol mo daranomo finansamo defandamo tambito ɓe o wondi ɓen oɗo ko waɗan nelaɗo kon laaɗo maaki ha aboubacry o walliri lan jawdi makko ndin e wonki makko ki annahuno kanko gaala o wi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wi ani nelaɗo o wi nelaɗo allimni andinan du'a an du'a ad'u bihi fi salati mo mi du'orta kan nder julde am fala ya yetulan du'a ko mi du'orta e nder julde nden qala nelaɗo ma kanimo ɓul wi'u e nder julde ma nden allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta alghafuru rahim ɗum ɗo on tin wawi wadde tuma o gayni tayya sakkitiɗo on mo wawi waddemo e nder sujuudu on ɗum ɗo no dagi dorgol ɗum ɗo e julde farille julde naafe wi'u allahumma allah inni no min zalamtu nafsi mi tooñi hoore am zulman tooñe kathiran ɗuuɗuɗe miɗo tooñi wonki anki miɗo tooñiti neɗɗo no tooñito si neɗɗo waɗi bakkatu haray o tooñitike ɓay koye makko si allah yaafakimo koye hoore makko ɗum rewnoyte
ko woccugol loyru ha gayna jonna inna foccela ɗum na toñitagol ko toñitagol mi toñi hoore an ko heewi wala yahfiru dunuba illa anta yafata ko bakkatoji ɗi sewna an Allah ɗum ɗo ko qirritagol faljere mum nden wollito noon e Allah tabintinnana Allah wonde ɗum ɗo ko kanko tun watta wala yahfiru dunuba illa anta yafata ko bakkatoji sina an Allah min noon komi bakkondinɗo komi toñuɗo wonki an waɗugol bakkatu yon noon fawfirli hino du'a on ɗo fawfirli yaafola mawfiratan yaafuye min indi ka immorde e ma an tigi yaafoɗami muñanoɗami warhamni yurmina innaka no an anta alghafuru rahim ko an woni yaafotoɗo ko an woni yurmeteɗo o fuɗɗori qirritagol o watti ɗon mawningol Allah teddinamo hollamo ko kanko tun wawi wadde ɗum o tori ko faala kon o ɗuɗɗinali ko yaafuye e yurmede o hombiri mawningol Allah teddina Allah innaka anta alghafuru rahim an ko an tigi woni yaafotoɗo on ko an woni yurmeteɗo on muttafaqun alayhi no fotta sellugol hadis ɗon wa fi riwayatin no e filla e goo wa fi bayti no ɓeyditi ɗum wa fi bayti e suudu an wa ruwiya no filla zulman kathiran no fillora o ɗo o riwaya arɗo ga zulman kathiran wa ruwiya kabiran zulman kabiran tooñe mawɗe imma ko tooñe ɗuuɗuɗe ma tooñe mawɗe mana on ko gootu بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة no wiya kathiran ɗon ko tha مثلث وبالباء الموحدة no wiya kabiran o andi ka waggo rasmul kalima hakkunde kathiran e kabiran ka desingol konngol ngol ko gootu ko kaafu waɗa niburaji ɗiɗi waɗa ra ɗin niburaji ay koye ɗon ñiikoy no toɓɓire dow no toɓɓire ley no toɓɓe toɓɓere wotere no toɓɓe toɓɓe ɗiɗi dow wo ley wo no toɓɓe toɓɓe tati sa toɓɓi wotere e ley ñiikunkun wona ba sa toɓɓi wotere dow wona na sa toɓɓi ɗiɗi ley wona ya sa toɓɓi ɗiɗi dow wona ta sa toɓɓi tati dow wona tha ko ɗon o inni bisani musallatha sa tammitare yani toɓɓe tati ɗon wona kathiran sa ba muwahhada wona kabiran toujours ko ñiikun ara nun kun o holli ko toɓɓe honɗum wonata e hoore mum o wiɗi ɗi noon hiɗi filla fa yambagi an yujmaa baynahuma fa yaqulu kathiran kabira o wi no haani ka on tigi hiɓɓindira ɗi kanji ɗi ɗino inna allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta alghafuru rahim ma wonde o inna zulman kathiran wonde inna zulman kabiran ɓayɗi fof ɗi tabiti hadis heɗɗon on kanko watti wulure 497 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إتم أبو موسى وإتن الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء نلا دلاتنك مدورتنو أو دعاء دو وماك اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير لا ندور أن نؤدو أدوه وإن اللهم الله اغفر لي يا فلان يا فندام خطيئتي gopi an ɗin komi wopuma kon komi bakkon ɗinni kon wa jahali e majjere an komi waɗiri faljere e komi waɗiri majjere wa israfi fi amri e fantinagollan fiyake an on komi feƴƴintinni e kami hannoɗo mi ɓurtini
wama anta alam bihi minni e ko tawata ko am ɓuri mi wurin andude ɗum allahumma ighfirli allah yafolan jiddi soobe an ko mi waɗi soobe mi bonniri soobe ala miɗo andi mi gaɓɓindi e hoore soobe mi bonni wa hasli e bakkatuji ɗi mi waɗiri hoore fijindaru sama kala haslu ko ani waɗirgol tun ara ɓuri sikkat ɗum no mari bakkatu waɗira awamu waɗira sama kala yagal wa khata'i e goopi an ɗin wa amdi e tembeteji an ɗin wa kullu dhalika indi ɗum fof miɗo mari ɗum fof no ko an no woodi bakkatuji goɗɗi mi waɗiri ko faljere no woodi goɗɗi wo mi tewi passi mi waɗi miɗo andi no woodi goɗɗi go komi waɗiri koye hoore soobe goɗɗi goo mi waɗiri ɗi koye hoore sama kala goɗɗi goo mi waɗiri mi anda ko majjere mi anda imma mi anda ñaawore nden mi anda ɗum ɗo no harmi mi anda ɗum moƴƴa ma majjeede joddi ndi no anda ɗum ɗo ko bone ni ko bakkatu kono o imagina won ɗum ɗo ko ha honto ɗum tikkinta Allah ko embere bakkatu on embere lette ɗen o anda ko ɗum waɗi ibnu abbas mo inni kanko kala neɗɗo waɗɗo bakkatu haray ko majjere o waɗiri ko jangi o ay simo andi ñawore nden kono o anda conséquence on ko yaltata ton kon o wi ɗum ɗo fof miɗo mari allahumma ighfir li allah yaafolam ma gaddamtu komi ardini kon e bakkatuji wama akhartu e komi sakkintinni kon wama asrartu komi suuɗi mi waɗi bakkatuji min tum ema andi ɗi wama alantu e komi feññini tawa yimɓe no andi men e kaari waɗi hunde kaari waɗi ko boni ɗum ɗon fof miɗo mari yaafolam wama anta alam bihi minni e ko tawata ko an ɓuri mi wurin andude ɗum antal muqaddimu ko an woni ardinowo wa antal muakhiru ko an woni sakkintinnowo wa anta an ala kulli cheyin kala hunde gadiru hiɗa waawi ɗum ɗo o fuɗɗori toragol ngol o linti piiji ɗin ko ɗiɗo fayda neɗɗo nden waɗa bakkatu ko gootere ɗi ko imma koye tembete ma ko e hoore kawral ko himo andi ma o anda ko e soobe ma ko e sama kala ko e gundo ma ko e peeñal ɗum ɗo fof fayda ko e nder ɗum ɗo bakkatuji ɗin ɗi woni yiilade si allah yaafi kon tigi ko waɗiri ɗum ɗo kon fof ɗi alhaaliji ɗo hara yewda ɗi muttafaku alayhi no fotta sellugol hadis o hadis hen ɗon kanko watti wulure 497 wan aishata ittamanene men aicha radiallahu anha anna nabiya sallllahu alih wa sallam kana yaqulu fi du'aihi nelaɗo laatinoke no maakayno e nder du'aji mum ɗin o wattorani ɗum ɗo e nder du'aji makko ɗin allahumma inni a'udhu bika allah min miɗo mooloma min sharri ma amiltu bone komi golli kon wa min sharri ma lam a'mal miɗo mooloma kadi bone komi golla no waɗi boneji goɗɗi yana e hoore ma na yanata e hoore majji boneji goo ko an tigi yanata e hoore majji go ko an poɗanta ɗi hoore ma kono waɗi boneji goo tawa joma jungo a joma koyga goɗɗo ara tooñi tu yana e man nangodire ma fi piiro ma yana e kummaɗa yana e teren humma wiya jettay tu allah bone kaw iwrata o woni ko min waɗimo woni ko goɗɗo goo waɗimo allah danda si allah dandima boneji ɗi wonɗa e wadde ɗin an o wallima hara waɗali bone o wallima hara boneji yimɓe yanade hoore ma ɗen hara ɗon kadi ko ɓuy rawahu muslim hadis heɗɗon kanko watti wulure 497 wa an ibne umar ittama e abdullah ibne umar radiallahu anhuma qala wi kana min du'ai rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama laatino ko e nder du'aji nelaɗo ɗin e nder du'aji makko ɗin no jaano e ko du'orayno o maka allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jamii sakhatika himo wattayno ɗum e nder du'aji makko ɗon o inna allahumma allah inni no min a'udhu bika miɗo moolima miɗo moolore an torma ya dandan min zawali ni'matika nema ma on iwgol ɓooragol nema ma on
o yiwa nema no ɓooro yiwa fes tawa hari on tigino e nema imma ko nema cellal o ɓooroɗa nawnare ma ko nema ngalu ɓooroɗa basal ma ko nema laamu ɓooroɗa follegol ma ko nema ɓiɓɓe ɓooroɗa maayugol ma ko nema sonnajo ɓooroɗa oɗogol acca on tigi ma sertigal wano noon allah miɗo moolo ma nema momi nemini yimɓe ɓe fof andirinmi mo ñande goo tawa wala wa tahawuli afiyatika e waylitagol jamma on afiya ma on tawa hari ko ɓuttu wontoya nguli hari ko jang wontoya tana wa fujaati niqmatika e juhugol juhande e tikkere ma nden lette ma ɗen niqma ko tikkere allah ko allah monanagol on tigi e lette allah ɗen ɗum argo yana nde wotere hara mi habbanoke pip nde wotere taw lette allah ɗe yani hoore on tigi allah mi dandan ɗum kadi wa jamii sahatika allah miɗo moloma dendanangal tikkere ma kala ko tikkinte danda allah tikkantama sina a waɗu ko tikkintamo non allah dandu en fof en waɗugol ko ha watta ha o tikkana en rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim hadis heerɗo on ko no dartuɗen e muɗum inchallah on ɗon watti wulure temeɗɗe nayyi e capanɗe jeɗɗi e jeenayi wa an zeyd ibne arqama radiallahu anhu itama e zeyd ibne arqam qala o wi kana rasulullahi sallllahu alih wa sallam yaqul nelaɗo allah on laatinoke himo maaka e o du'a ɗo no ɓatti du'a feƴƴinoɗo on allahumma inni a'udhu bika min al ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adhabi al qabri allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha rawahu muslim allah miɗo mooloma ronkugol fowre miɗo mooloma ngaamelo miɗo mooloma nguddan miɗo mooloma nayewu fijinaygu nawya ha tawa anda hande kadi ko woni wa adabi l qabri allah miɗo mooloma lette gabru allahumma allah aati nafsi taqwaha okku wonki ankin kulol makki allah waɗu wonki ankin ko hulayki allah wa zakkiha laɓɓinananki wonki an anta hayru man zakkaha ko an ɓuri moƴƴude e laɓɓinayɗo ki wonki an anta an waliyuha woni jeyɗoki waliyu woni heeduɗo e makki wa mawlaha fayin woni koho makki ko an jeyki ko an fewjata fi makki allahumma allah inni no min a'udhu bika miɗo mooloma min ilmin e gandal la yanfa'u ngal nafata miɗo moolima mi heɓugol gandal tawa mi naftorta gandal ngal nafata imma ko gandal ngal e hoore mum woni nanafowal wano gandal mbileyagal ko gandal ngal nafata ma ko gandal nafay ngal kono on tigi naftorali janga qur'ana tawa gollitirta janga sunna tawa gollitirta janga inne ta ndaaru o no wayni o ɓuri o ala jangude ɗo o ta ndaaru no o wayni ɗum ɗo woni gandal ngal nafaali allah ta okkoral ngal gandal ɗo iblisa ko gando monanaɗo gando kono gandal ngal ngal nafaali wa min qalbin la yakhsha'u allah miɗo moolo ma ya dandan heɓugol ɓernde nde hulata nde yankinantako ma nde hulatama wa min nafsin la tashba'u allah miɗo moolo ma wonkiki harata ni harugol wigol yoni ɗum ɗo yonanilan ɗum kaka wonki wonata na ka jungo ɗo kala ko heɓuɗa ka jungo ɗo si tawi ɓernde nden nde harata ko heɓuɗa o yo yawtini ɗon gite na ɗum ɗon ko ɗum to si ɗum ɗon ari kadi na ɗum ɗon ko ɗum to
ko sifa ɓen ɗon nelal men sallah sallam maki ɓiɗɗo adama wawɗo ni so waɗanama aynde dogol ha e dogol hibbama kanŋe ha buuri nokkeli ɗiɗi o innayi simiɗo hemeno tammum kadi do konti heeɓi wona ɗum ɗon ko wonki ki harata no weela tun ɗum noon harata no ɗuuɗi harata mbeleɗe shahawa faale tuuyo ko waɗi o na ɗum ɗon ko ɗum ɗa kadi faala siko sonna na on ɗon na ɓe o mari ɓe ko faala ko woɓɓe goo on ɗon kadi mo yiido e mum wo na on ɗon kadi ko goɗɗo goo woni wonki ki harata ma ka jawdi ma ka laamu ma ka teddungal kala ko heɓi no yawtiri no gite ko waɗi wonki kin ko weelaki tum Allah dandu ɗum wa min da'watin la yustajabu laha Allah mino moluma e du'a mo jabatake noddandu ɗo notatake torare nde heɓatako nde wonno enen hiɗen hato jine toragol Allah en hato jine e du'a jiday noon du'a men on jabatako hara no hulɓini Allah dandu en ɗum Allah waɗi en hara du'a men on ko jabotoɗo ɗi moloaɗi ɗo fop ɗini laaɗo tori Allah ɗo yo Allah dandumo ɗi en toriki Allah yo Allah dandu en ɗi ko ne laaɗo tori Allah yo Allah okkormo kon fof en toriki Allah enen kadi yo Allah okkor en yo Allah faami en kadi na faamu selluɗo arsiki en kadi gollitirgol ko faamuɗen komo jaɓane ko onne gollude kon wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin wa aleykum salam wa rahmatullah naam aywa shukran gelkiɗo landal ko neɗɗo jombi sonnajo jaka sonnajo on ko sowiɗo o addimo ka makko o tawi sonnajo on ko sowiɗo o natti sonnajo on ka maɓɓe yon noon sonnajo on jibini no faala artugol ka makko kanko suka on yimɓe makko ɓen kadi no faala yo arti sonnajo on kono imo faala andugol taw ñawar nden taw sino daggi ka o artira o sino daggi ko honno o artirirtamo ko ɗum ɗo woni sifa julɗo sifa julɗo ko tawaɗu hunde taho ha anda ko honɗum woni ñawore nden yimɓe ɓuyi ɓe waɗa ha ɓe gayna on tomate noon no gasa goɗɗo innaɓe he ene ko waɗɗa ɗon ina andi ɗum sino daggi taw on tino wona e landagol kono tawa ko gastano ɓuɓude ko yoolinoke taw ande kadi ani ko jokkintinnugol ñawore kono kan lannino ko hanano wadde kono lanni wadde si tawi neɗɗo o jombi sonnajo tawi sonnajo on ko sowiɗo si tawi fewndo ko dewgal ngal humete hakkude maɓɓe ñande dewgal ngal humete nden ñande tawi sonnajo on haari ko o sowiɗo jaka koye hoore reedu ɓe anda ɓe humu dewgal ngal kono jaka sonnajo on kan no andi kañum ko sowiɗo ko ɓuri sellude koye konngudi karama ko ɓe ngal dewgal ɗon ko bongal ko waɗi ko dewgal humangal e nder edda sonnajo eddini sonnajo sowiɗo ko haysi ko fattu ko konti ko edda o woni wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna jon noon ɓay hari o anda so ari o yiidi e makko e hoore angal andugol o andi tun ko yo fereno ɗum ha ɓuuɓa jop no moƴƴi yo nattumo ka makko ɓen ɓay si himo ɗon hiɓe ɗon wonde faale foolay si faale tiiɗi ha on ti yeggite ko harmo seytane huccina ɓernde makko ɗen ha o waɗa ko boni kon seytane noon ayi ko gerɗa on ti noon gatta on ye ayi komi waɗiti dan ɗo yo nattumo si o jibinoyi si tawi o yaggali mettitalimo o wawi humutugol dewgal idan ɗon himo wawi humutugol dewgal hakkude makko e sonnajo o si tawi hari ɓe yiidi e daɗɗudi haray teŋe ko wanno kon ɗum ɗo yoolike
haray ko yo wattu teŋe ɓeeri ko Allah taaginanimo o ay 1000 francs no waawi wonde teŋe kala ko jiwo e mawɓe muɗum jaɓi yo ɗum ɗon wono teŋe no waawi wonde teŋe ɓe waɗa o toro mawɓe ɓe okkamo ɓe waɗa seede o waɗa teŋe ko Allah taaginanimo wo ɓe du o dewgal ngal koni o artiram aray gasi barakallahu fikum si tawi o yiidaale e makko andi haray ko dewgal ngal huma feccere teŋe on ko sonnaajo on jeeyi hara nde a feccere luttunde mo waawi wadde nden ɗon teŋe o enna jooni gasi miɗo wanno teŋe ko 1 million mi wanno teŋe ko dewgal ngal huma ɗon 500 000 ɗum ɗon woni debbo on hendike ɗum ɗon sabu humugol dewgal ngal on oya 500 000 debbo on hendi ɗum ɗon woni e compte makko wo simode makko wattimo e suudu ɓay noon ɗum waɗaali o ene jooni awa nden feccere luttude o 500 000 luttuɗo jooni ko on mi waɗi kadi teŋe ɗum waray gasi nam awa ngal ɗon tun woni sakkitingal ngal nam ɓeɗo landi joni si neɗɗo juuli futuro andi mo juuli futuro fillitike on futuro kadi e jamma haray ko wonno fuuja kon o itti ɓay tati ko fuuja kono jeego na fuuja yon noon julde ñalorma nden witiri mum on ko futuro mahagol e ɗum ɗon si tawi joni goɗɗo a juuli futuro ha a gayni goɗɗo ari ɗon mo juulali futuro kono ko kanko tun o henna ya wallu mo waɗanamo sadaka juulida e makko fiyo heɓu julde jama bara julde jama kan kadi yaani no sellaka juula ɗon juulda e makko ɗon hara ay tifuujamo an a joni a waɗi darɗe jeegom no dagi kono hanafiyankoɓe ɓen malikiyankoɓe ɓen kamɓe ni dagaki no dagi noon sabu ne sallah sallama ɓay goɗɗo gol leetino wari nelal maki man yetasaddaqu alay fa yaqum wa yusalli ma'ahu on mbo waɗanta o sadaka immo juulida e makko fiyo bara julde jama goɗɗo immi juulde e makko no wiya ko aboubacre e riwaya goo o ma kana ɗon kono noon siko futuro ta goɗɗo waɗan goɗɗo sadaka juulida e makko futuro tawa kañum juulino futuro o ma kana ɗon si tawino ɗum daganoki o wowlayno li annahu la yajuse ta'khiru bayani an waqti haja dagaki nennugol feññinangol yimɓe ɓen hunde ha feƴƴa ka ɓe hanno andugol ɗon ɓe yanoya erreur nelaro ko nelira ko fi wota yano erreur ko yo hollu en kala ka erreur woni kala ka faljere woni o andina en kala ka moƴƴere woni o tindina en harayno dagi ka on tigi juula o fillito futuro on fi wallitagol goɗɗo goo no heɓira baraji julde jama wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin